Selam dostlar. Biz endi bizning vlogni boshlab jiberamiz. Bugun biz Tatish rayonining Olabirda ovuluna ketdik. Bunda bizning go'zalim Gena, Lena ham yo'qlab yotuvchi Ilyas bizning bayanchimiz. В общем, to'xtadik zapravka. Здравствуйте. Это правда, что здесь продается самый вкусный кофе? Да. Пожалуйста, водички. Могу вам все сделать? Да, конечно. Алсапа bizning klubning müdiri. Bu yenchik tushasың bu. Onna nena. Qo'yan aylantir güzel. Bu piramidagi simon istan yavla, istan tusha. Bunda Vladimir Vladimirovich Putin, Rustam Nurgaliyevich Minnixanov. Ularning qirында endi bizning g'ururligimiz Abdulla To'qay. Güzelim, sen bilasizmi gazet ostida narsa? Tamam. DJ-ning kabinkasi. Bunda tegishli muzikalarda bo'lgan kolonka, bunda elektronik degan. Мощно качает, по-моему. Mana shunday sahna menga ошибу uchun bizning Totar ovuli klublari от души jila bilamidagi bo'lgan energetika undan kelib tushmayapsizmi ekan biz bunda normalmi? Yo'qmi? Qo'ylar sofa sikirib qarang. Да, салат такой, салат всякой, салат такой, даже такой. Лена Хоман на капусту налегает. Проблемно, походу. Потому что капустаны ko'proq ko'rishsin ekan. Mana nastoящий Tatar xalqining мощный shitiklari. Агропаркта. Так, sen ham men degan klipni tushirdingiz. Shunda klipni tushirdigiz. Rubina bilan ko'rishigina. Siz bizning ovulda, men Bayrashniki, sizning ozamatligingiz bizning tug'onning qizini olgan jonikam. Bek maqti ozamat oshiq kishidi kibitga kelib ko'rishadi. Ну как, кызлар, концерт понравился? Да! Ушады? Ушадымы концерт? Biz endi PPS, ДПС тирасында turamiz. Bizni штрафуют. Штрафуют, не скажу за что, но штрафуют. Чё все в телефонах сидите? Скидывайтесь давайте, блин. Геннадий выспался, да? Давайте. Hörmətli dostlar, biz Tatish rayonining Olotarxon ovuluna ketdik. Bizim muzika operatori Rustam. Orta bizimizga jiqli. Шулай иттереп Olotarxon ovulida бик матур иттереп кенә концертлар куеп, biz endi ertangi saat 2da Qozonga qaytib җиттек. Һәм инде 2 сәгатьтән соң, ягъни ertangi saat 4da чыгып киттек Баулыга, чөнки безнең бүген saat 9да. Рәхмәтле дуслар, без инде Баулыга да килеп җиттек. Арттагылар бөтенесе йоклап ята. 25 ноябрь бүгенге дәвамында булытлы булачак. Ары ишеп шаклар явыр дип фаразларына ишенең юнәлеше тутырыгыз. Килеп җиттек. Сәгать соңыннан чыгыш ясыйбыз. Супер, әзерлек. Ансамблегызның исеме ничек? Даринки. Ничек? Даринки. Даринки? Это что, как печеньки, что ли, да? Короче, мен жоғана қына шығыш жасадым, переоделся. Мені шығыш жасағында бір сәлем түшірмей, қазір güzelін түшіріп барайым. Сахна артында. Иземелизм чек? Ну, ничек саңыш, нормально шадым сізге? Вообще, классно. Блин, в феврале будет у вас концерт? Ай-яй-яй. Да. Все, рахмат сізге шақырғаныңыз үшін. Бек зор рахмат. Хужалар довольны самое главное? Вообще. Молодцы, вообще позитив болды. Эбет болды, да? Короче, біз тезгіне қапқаладық да кеттік Qozonga. Бүгін сағат 5-те bizning Tatarcha solyanka, onda ulgurimiz deb ishonib qolamiz. Но пока mında tuman. Qozonga kelib jetdik. Buni Allohga shukr, biz Unixlarga da kelib jetdik. Salom yigitlar. Çok Rusim.
Азиза, біз қой барабызсың? Мы идем строить минусовки Салавата для концерта «Солярного светла». Все понятно. Да. Біз оператора кіребіз енді шыннан, не бет? Да. Әмин әсәсін қар уақыт кіші оша ерейдімсің. Ох ты! Biz ikkinchi bo'lakni oshib jibərəbiz. Qaytamızda jo'qlaymiz raqatlanib. Endi ertaga ertuk sagachidan biz ketamiz Petrashga. Ular tuymasa da bizning bor кофе, который нас спасает. Пожелайте нам удачи. Нам прическа меня уши. Меникада прическа нормальная. Молодцы, молодцы. Берем раз, видео. Бабай, пока! Sağ ol! Bugün biz Loyish rayonining Imenkiska avuluna keldik. Шикарный клуб bu. На сахна артында кремерочка. Хоба. Бunda bizning evre бар, kızlar бар, вешалкалар бар, умывальниклар бар. Атыгында кишилер жыйып отура. Endi hurmatli do'stlar, konsertimiz tamam. Bundaga bo'lgan energetika, bundaga bo'lgan emotsiya, Imenkiskaning tomoshabchisi bu illa narsa. Buni siz bilan gina aytib bitirgan mumkin tugul. Imenkiska sizga bek zo'r rahmat. Salovat Minnaxanovgan go'zali deb atalgan ko'ngilli, kuchli energetikali konsertlari bilan sizning shaharda. Kelig'iz.